Hayi bafethu kusasa lezithibane zase South Africa hayi ngathi sisezandleni eziright mangibuka lentwana encane le kade ivimbele under 20 bafethu lentwana lengeke kumele itholakale kumele iphakanyiswe ngempela lentwana le ukuze ikwazi ukufika ezingeni ngempela lika Williams ngoba ayisihlabene la iyabamba lentwana ivimba ngisho unembeza cabanga mfethu ibambe izibambe ngisho umona epalini yabo nje mawunomona umona udluli la sakhuluma ngezinto ezivimbayo ke mfethu nawe ungawuvikela umuzi wakho ngokuthi uqinise ungadlala abathakathi umuzi wakho ungadlali igebengu mfethu ungadlali nje imoya emibi so umuzi wakho ungawuqinisa ubaba Dube uthi unawo umuthi oqinisa umuzi uyadeliver nakaphepha ubaba Dube kanti ke inamba yakhe direct u072 544 6279 u072 544 6279 uyatholakala lapha eMgababa ngasemfezi tavern kanti ke futhi unenxusa egoli inamba yalo lelo nxusa kuthiwa u078 040 76 57 u078 040 76 57 kanti kuyatholakala ke kuleli sonto eCape Town njengoba kuzoba umhla 29 laphana ngaseMakoti rank ungamthola ke khona eCape Town kanti ke lo muthi uyasiza sekuthenini uqinise ikhaya ukuvikela igebengweni uphinde ke wekha umuzi wakho ube nesithunzi ungacanasi nje abathakathi umuzi wakho ngiyabonga kakhulu. Hawu ngiyabingelela baba nyanga enkulu Dr Dube ucela uthongathi wayithe undodana ngosho ke amaphupho efika ukuthi ngiphuphani kwenzakalani cha iphupho lokuqala nje elifikile emkhulu ngiphuphe ngicela imali nje kumlungu angiphi imali eningi yamaphepha o2 rand o200 rand no100 rand emva kwaloyo ngabe ngaphupha futhi engathi sihamba nomunye umfana khona la siya khona siyofuna khona lento isikhwama semali ayisibuye naso isikhwama semali ngisiphahlele mase ngiyalala mangivuke ekseni hayi angikaze ngiyibone imali engaka ngavele ngayibona zonke izikweletu zami ziphela nje nya lapho ke nasemsebenzini hayi konke kuza kahle ngiyinsukwini nje izolo ngifonelwe enye indoda eyangiqola sinomfazi omunye uMamchunu ngoba labafazi bathathu mkhulu khona indoda eyangiqola ke lana so ke yangifonela yathi hey umfazi wakho uyalwa acela kodwa kulungile hayi ngicela ukukhuluma nawe ngamhlanje kade ngifonela le ndoda yathi icela ngiyisendele i-account number yami izoyibuyisa imali izoyifaka kumina ngiyithumelile ke yathi sharp itholile so ke ngicabanga ukuthi izinto ziyaphenduka manje zi-right okunye ke futhi menginenkinga la ngingaqualify indaba zamafoni lama-contract phone kanti umfazi engangifike nawo lapha akasenayo ifoni esile so ke insukwini ngi-applyela ifoni ngamhlanje kade beyidilivile nansi nje la emotweni uyophatha ifoni entsha manje ya ilokho nje mkhulu banamaconsi ke labafazi mkhulu ukuthi phela ke mina ngiyiphilela ngenkani ke nje nabafazi angibancingi kodwa ngiyayifuna induku yokuthi sibashaye bathobe bonke khona nje ongidubile ongangifunile ongaphilile kusho ngimbikelele uMampela kodwa cha mkhulu mina ukuza kuwena hayi sokwaqalile amatafula kuyawaphendula futhi nje kuningi mkhulu kuningi insizwe sixoxa nazo nje insizwe ezidiscipline ezifuna izinto ezithile hayi ziyasho ucela ukuthi hayi mfethu ngoba unemoto uyosisiza mfethu masibuya la siya khona sobe sesikuphakamisa nawe ngeke mfethu noma ngaba uthathanga lutho so injalo indaba nje mkhulu nami nginde emakuphela inyanga ke mkhulu ngilethe no900 wasala base ngiphathe 1000 ngicela nje upholo kaMkhulu lenhlanhla lizo eda lezi